U-anti ube umuntu obehamba kodwa esebenzisa mina. Ngamanye amazwi bengithunywa mina ukuthi ngiyothakatha. Ngithunywa u-anti kusukela ebuncaneni bami. Cishe mangaphazama ngila kuma 9 years or so. Lokhu bengikwenza ngokuthunywa futhi bengikwenza ngokuthi ngiyahlonipha ngingazi ukuthi kanti ngihamba nje ngiyoloya ngiyothakatha. Mina bengithi ngiyala ngithunywe khona. Ingane iyathunywa umthetho wayo. Kodwa bekuthanda ukudida ukuthi imvama bengithunywa ebusuku. Hayi emini. Isikhathi esiningi bengithunywa ebusuku. Ngikhula ngithunywa mhlambe ngiphathiswa ifosholo eHalavu linento ethize kuthiwa hamba uyochitha lapha endleleni indlela ibheke kwaSibanibani siqonde khona okanye kube namaganyana ethize kufuneka ngiwakhuluma kodwa ebuncaneni bami ngingakhona ukuqonda lento engishoyo amagama lawa okuqaganisa nokubopha ukuthi impilo kabana yime uyabona okanye kukhulume yena kodwa mina bengisithunywa kakhulukazi nokuphakela igenge ke ka-anti ukuthi ngoba ubefuyile nemfuyo imina ohambisa izitsha imina owaziyo ukuthi badla ngasikhathi sini ngibasele yonke into yabo kanjani imfuyo mawuthi imfuyo omunye umuntu understand awuyibeka icace nje imfuyo kanjani le antu benabafana abafushane ufuyo sotikoloshe Nina bakashana kamenze yaphuza umlazanga meva nina bendlondle nophaphe ekhanda ehlana sezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika awusiyabengelela ingane zakho ukuthi sembe ukuthi niphilile ngahle le channel ke ibizwa ukuthi iBlack Life TV kama lohlelo bizwa ukuthi indoda ayikhali elami Ngikhule ngwalapha kaloqa hleli nande zoyidinga indaba sizozwa amadoda egonyuluka ekhuluma ngaphakathi ekhipha izibilini zawo siza ukuthi ngabe mhlawumbe ekhamba kanjani wona woza nendlebe thina siza nodaba qhubeka usubscribe ulike comment uqhubeke nje ushare ama stories ethu ukuze abantu bawe aware ukuthi connect to Black Life emhlabeni wonke jikelele sibingelela isihambeli sethu esinaso namhlanje siza ukuthi ngabe size ngani la mhlonishwa sawona ngiyabingelela mphathi wohlelo ninjani kodwa siyaphila sikhona mhlonishwa mhlawumbe singaqala nje sibheke ukuthi uma ungamind ukusitshela igama nendawo mhlawumbe osuka kuyona nala ukhulele khona ke nje imbali uThabo lo yebo uThabo udabuke emsinga ngikhulele khona nje ukukhula kwami ngifunde emabangeni amancane esikhula lapha yana phila no-anti kukuhle ngizothi kwakukuhle ngoba ngangaboni lutho ngaleso sikhathi kodwa nje ngumuntu okhulile emakhaya ngakhuphuka ngeza ke esilungwini ngoba sengizofuna amadlela ahlale ehlaza yebo ukhuluma ngo-anti kanti u-anti ufika kanjani empilweni yakho uvele ukhule wazalwa ekhona noma mhlambe abazali baphi bahamba abazali bangishiya kwase kuphoqa ukuthi angiyohlala no-anti bakushiya like ukuhamba emhlabeni yebo okay ngathi ungconywana u-anti maqhathanisa namanye amalungu omndeni efudumele engekakho abe nenkinga yokwesindwa ukungamukela yebo so kulento yokufunda ke yona ke kwahamba kanjani wafunda kwafundeka khona ngoba ngaqeda lapha eprimary ngangena esecondary noma kwakungahambe kahle mase ngiqhathanisa manje ngiyabona ukuthi ngangizohamba ibanga elide kakhulu ukuba ngiphilanga le impilo engayiphila ngesikhathi sengisesandleni sika-anti kulungile vele usitshele lempilo othi iyakukhinyabeza sasandleni sika-anti ukuthi iqalaphi iyaphi ngoba baba ngazi ukuthi ngiyalibonga nje ithuba ukuthi ke ngikwazi ukuzogomela ngiyixoxe le ndaba ngoba ilikhuni ukuthi ngingayixoxa kanjani ngithulela ngesikhathi eside futhi bebekhona abantu ebengingaxoxa nabo kodwa ngoba ibucayi kulukhuni akusefani ke manje ngoba umuntu usekhulile futhi ke indawo efanele la kukhuluma khona abantu besilisa indaba zabo zokuhlukumezeka kwabo u-anti ube umuntu obehamba kodwa esebenzisa mina ngamanye amazwi bengithunywa mina ukuthi ngiyothakatha ngithunywa u-anti kusukela ebuncaneni bami cishe mangaphazama ngila kuma 9 years or so lokhu bengikwenza ngokuthunywa futhi bengikwenza ngokuthi ngiyahlonipha ngingazi ukuthi kanti ngihamba nje ngiyoloya ngiyothakatha mina bengithi ngiyala ngithunywe khona ingane iyathunywa umthetho wayo kodwa bekuthanda ukudida ukuthi imvama bengithunywa ebusuku hayi emini isikhathi esiningi bengithunywa ebusuku ngikhula
ngithunywa mhlambe ngiphathisa ifosholo eHalavu linento ethize kuthiwa hamba uyochitha lapha endleleni indlela ibheke kwaSpanbani siqonde khona okanye kube namaganyana ethize kufuneka ngiwakhuluma kodwa ebuncaneni bami ngingakhona ukuqonda lento engishoyo amagama lawa okugaganisa nokubopha ukuthi impilo kabana yime uyabona okanye ukukhulume yena kodwa mina bengisithunywa kakhulukazi nokuphakela igenge ke ka-anti ukuthi ngoba ubefuyile nemfuyo imina ohambisa izitsha imina owaziyo ukuthi badla ngasikhathi sini ngibasele yonke into yabo kanjani imfuyo mawuthi imfuyo omunye umuntu understand awuyibeka icace nje imfuyo kanjani le antu bena bafana abafushane ha ufuyo sotikoloshe bayayithanda ke ngencane ngoba besidlala nabo nje sihlala nabo kunjalo kodwa nje kakhulukazi phakathi kwezinto ebengithunywa bekuwukuthi ngihambisa into edliwayo mhlambe kwabanye abantwana makunomsebenzi nje kube sengathi nami ngiyathunywa hambisa lokhu kudla kubani kodwa into ebesengidida ileyo ukuthi omunye ngiyamphakela bese kuphela isikhashana esincane kuzokala ukuthi mhlawumbe uphathwe isisi washona komakhelwane yo phathwe isisi washona okanye ingane thizeni bekhona usuthi bekuthiwe ngizoyiphathela wona ungamniki omunye unike uSibanibani ngimnike ngempela uyabona uSibanibani hayi akasekho right sekuthiwa se-admithiwe usesibhedlela useshonile mangabe ushonile kusho ukuthi nje baningi abantu abahambe ngesandla sami ziphi ingane ka-anti njengoba kwehla kwenyuka wena nje u-anda kanangane uzelo anti kodwa manje ngiyacabanga ukuthi mase ngibuka manje wayengafuni ukuthi ingane zakhe angcolise izandla zezingane zakhe ngoba wayethuma mina noma yini noma ngingasaqondene nokuthakatha kodwa nje into nje enobungozi noma into edinga ukuthi enqenekayo ingane ukuyenza okuthiwa kumele mayenziwe yimina u-anti engenalo nje uzwelo lokuthi ingane enye efanayo nezingane zakhe kuyena kwangathi ngiyindoda ethize nje futhi yake yamhlukumeza ngoba konke okubi wayekuthumela kimi wangifundisa ukuloya ngifundisa inhliziyo ngisho ukudlala nje noma sengimdala ngidlala ngomuthi nje hayibo ma umuntu nje ngimdlalisa ngimshaye ngekhanda ngoba ngifundisa izinto eziningi izulu ukuthi lisuswa kanjani ulithumela kanjani mhlawumbe isichitho makukhona abantu nje kufuna ahlakaze mhlawumbe i-relationship yabo bangabusezwana angithumele ukuthi hamba mhlawumbe angibhalele phansi mase ngikhulile bese kusho nje kucaca uSibambani kanje ngenze kanjalo manje umqondo wakho uzuba active ekutheni noma udlala wena udlala ngomuthi nje mangidlalisa umuntu nje mina uswazi umuthi omunye ngiphahlwe ngimtshela ukuthi bengithi ngiyakudlalisa ngesikhathi esithize kuhlaluke kamuva kimi ukuthi lana uthakathi lo bengibenzayo lo buthakathi futhi engibenzayo fanele ngibuye ngihambe ngihlukane nabo ingcindezi ke manje ukuthi uhlukana kanjani ke mina ngifuna ukuthola la ngoba phela ubumfundi yep esikoleni showcase amazinga enawo afana yep khona basezingeni ngaphezulu kuba khona ngaphansi wena ubukhona kanjani ngokulesimo sakho sokuthunywa inkeshe ngoba phela vele busukuyinto osuyijwayele ukukhonkula abafundi bebephephile nje uyabona bekungelula kakhulu kubafundi kodwa angazi bengembozekile nje babe ngikhonzile kukuhle sifunda ndawonye kumnandi kodwa kwaziwa nje ukuthi mawuke waxabana noSibanibani akumpela akuhambi kahle ngesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe izingane zifuna ukudlala sebeyangixwaya ke manje like makuthiwa kuhlukaniswa ibhola abafana abazodlala abawu5 ngapha abanye 5 ngapha kuyashuzwa nako ababili omunye uzokhetha i-team yakhe noma ukhetha i-team yakhe kodwa akekho ufuna ukukhetha mina ngijwayele ukuthi kuthiwe zikhethele ukuthi uzoya ngakuyiphi i-team ngizoya ngapha noma uzoya ngapha uyabona akekho umuntu ofuna ukusondela kakhulu should nabo sebenawo ukusola ukuthi unesandla into nene uphathwa ikhanda omunye uyashona omunye akasabu useyisidomu nje kade ehlakaniphile right ngokuxoxela ukuthi ngixoxe have ehlakaniphile umntwana akabanibani antathi okay ehlakaniphile ubani wakabani igama lakhe ngisho ngiyabona sebuthuntu nje emva kwalokho kodwa ke ngiyabona ukuthi yena anti kuba kuphilwa ngakho lokho waye umuntu wayengabe ungisizile manje lento iyahlehliselana emuva
kuba wayengifundisa oku-right okufanele ngangiyoba muhle nami manje wangifundisa into enye ehlukile. Kulezi ikhathi kwenzeka yonke lento ushilo ukuthi abantwana bakho engabaloku ukuthi engabafundisi bakuphi bona impilo zabo yikuphi yakhe uma uqhathanisa nje? Abakho ndawo etheni abantu abakhe noma becubile phela bakhona abaphumelele kodwa bakhona nabanye abangafinyelelanga kodwa ncuba ngcono kubona ngoba abanayo into abayisola ngayo ukuthi nathi sinje nje empilweni salekelele nathi ngokuthi senze lokhu nalokho. Akufani nokwamina ngisola mina ngoba nami ngangikhona ngibamba iqhaza naphezulu kuba ngangikwenza phezulu kwegama lenhlonipho kodwa ngangikhona kwakufanele kube khona engikwenzayo ngalokho njengoba kwagcina ngasemuva ngasekugcineni makuqhubeka isikhathi kwakhona engikuzamayo kodwa sekulate isikhathi sihambile sekulate ukuthi ke phela kangazi ngiyethemba ukuthi alikho icala lingaxolelwe kodwa nje njengoba namanje ngikule ngosi ngizama khona ukuzobhoboka ngikhahluluke ngeke ngaye ngabhekana nako mhlawumbe ukhona oqwasha ukuthi uma kunale mpawu azame ngenye indlela. Kuyona yonke le journey ka-anti nokuqeqesha ekutheni ube umkhunkuli wakhula wamdala showcase kunegigaba oke wadlula zona usumdala othi noma usuyibona manje obengqondo sibuye ubona ukuthi impilo yasibanibani ngemisina yasibanibani kukhona la usukhulile ususebenza nawo othi khona cha la ngeke ngaba nesandla. Bakhona abanye ngoba phela abantu basekuhlaleni endaweni abanye besihlangana nabe endaweni la sihlangana khona impilo yabo ngiyibona ngeke ngiphatheke kamanje ngimbona umuntu edonsa kanzima kangangokuba ngiyenze ngizame nje kwabanye noma ngingaphumeli obala ngqo kodwa ukwelula isandla kwabasondelene nabo la bedonsa khona kanzima ngoba mina nginalesasazela sokuthi hleze ukuba ngikwenzanga lokho engakwenza laba abantu ngabe baphila kangcono kodwa ngabalimaza mina ngabakhinyabezela ilunga lomndeni ongabe mhlambe lona njengamanje elondlayo njalo. So nje lento yokukhunkula nokuloya ayikaze zibe inhle ngoba ihlehliselana emuva futhi njengoba yenziwa manje kulesikhathi esikusona abantu ziningi angakuyinkinga abanazo ihlehlisa kwangempela ngoba umuntu usengayinakile yona efuna lento ayifunayo esaphakathi kwalento yokufuna lento ayifunayo nakho sekuqhamuka eceleni okumkhinyabezayo angakuqondi futhi ngoba phela ayicaci naye ukuthi iyini kuya kube yisimo nje azitshela ukuthi isimo abhekene naso kanti sisuke esandleni somuntu akazi. So kunzinyana khona showcase njengoba umuntu wesilisa ukhula uhlangana nabantu besimame nabo bayingxenye impilo yakho kuyakufikela nje ukuthi umdlise for no reason noma ubone ukuthi ngeke nakho umuzi naye akaze kufike lokho. Umzimba uyayenza into oyijwayele njengoba nje ngesikhathi ngeke ngifikile ukuvuka ngo12 ebusuku engathi ngahamba nje engathi ngahamba nje futhi engathi ngakhonto engiququdayo noma uyabona bekuvama kanjalo ukuze kufike esigabeni la ngizama khona ukuthola usizo nomuntu engizona naye njengobusho bekwenzeka esimene sikanjalo ukuthi ngathi ngivuvuzele something man uyabona noma ngiyiphethe into engizomnika ngibuye ngikhumbule emvuthi no akuwona umkhubo kahle lo sengithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuyeka lokho kodwa ikhona into engathi ithi sithi uma ukuthi fithi ngathi ngavele ngenze noma mangimnika khona kube ngathi ngabe ngithi hayi awubuyise ngapha ngibuye ngikhumbuza ukuthi hayi angifaka ngalutho ku-right akathatha ngoba sengikwenze kaningi ngathi manje bese sekusegazini ukuthi hayi ngenze nje mina umthetho wami. Uphunyuka kanjani kulento yini lekuvula amehlo wathi no naw usubona kabusha yini lekusizile ukuze ugcine usubona ngendlela ehlukile kunale? Kangivese ngilifuna khona ikhambi ngasekugcineni sekuvuleka ingqondo kimi amaphupho ebengiwaphupha bengikhombisa ukuthi lo mkhubo engiwenzayo umkhubo ongemuhle ukuqala lokho kwathi ngelinye ilanga la ngizosizakala khona ngangihambile nje ngiye endaweni la kunomsindo khona kodwa kuzwakala ngathi uyinkonzo ama-Afrika ahlangene kukhala nezigubhu kukuhle kuthandazwa ngasondela kule ndawo ke nami ngiyibhorekela kwamukeleke wonke umuntu akubuza ukuthi uqhamukaphi ukanjani mawufika nje uzohlanganyela kanye nabo futhi banento yokuthi bayakwazi ukuthi bayilalela indaba yakho bakhoshe sakuprofetha ukuthi khamba kanjani kodwa baqhakambisa kakhulu indaba yokuthandaza
ukuthi einkingeni zonke esibhekene nazo nezazidalwe yithi uqobo lwethu nezinye sizithola sihaqekile yizo singazi ukuthi sifike kanjani kuzona kodwa uma ukhuleka nokubambisana bena besekana kuyaphumeleleka ngancenga ngalolu hlelo njalo ngoba ngathi nje ngifikile lapha yana ngayithola sengisesitikini bejikeleza kwabili kathathu bahlala phezulu kweyami indaba noma bengayikhulumanga yonke kodwa mina ngoba ngangazi nginesazela ukuthi babonani ngangazi ngabancinze eceleni ngalichaza udaba lwami bathi awusondeleke bangilekelela ke siyakhuleka nabo umkhuleki kakhulukazi nesupport engithola kubona bengikhulekisa bona bengifisela okuhle bengilekelela bengichecka nje ukuthi ngiright yini nokuthi ngibe umuntu obandakanyekayo kweminye imikhuba emihle ngidlale nama team thizeni ngibe umuntu obamba iqhaza ezintweni ukuze lo mkhuba ngabe ngisabuyela ku ikakhulukazi nje ngafunda kulento ukuthi u-anti ikhonto kwafanele ngabe ngikhombise yona okokuqala ikhona imithi ephilisayo ukuba waye ngifake emithini okungcono ukukhuluma indaba ukuthi selapha abantu noma silekelela abantu abaphila abantu ngayi imithi ngoba nakhona kwasesibhedlela nokwaseclinic kusuke kuyiyo kuphela ukuthi ipackage ngenye indlela nje ethize kubalekile lokho okwesibili okungilekelele kakhulu ilokhu kuhlale ekukholweni kuyiremedy enkulu khona endlula konke ngoba kuyenze kungabikho umuntu whether uphilisa noma ungaphilisi ungabikho eduzane kodwa mina uqobo lwami siqo sami nenkosi yami ngokulekelelwa amakholo engeke ngawakhohlwa angikhanyisela le ndlela ngikubuka kuphileka kuyaphileka futhi nomunye osobishini oluthi alifuna ukufana angaphuma ngakho ukuthi athathe impilo yakhe ayisandelenise kakhulu nenkosi yamdalayo bese konke okunye kuza kamuva ngoba lenyathu engayihamba mina ukuthi ngizithole ngilesa sema ngikhethanga iyona yakhetha mina kodwa ngaqeqesheka ngavutha kodwa futhi ngabe ngayishiya futhi ngokuthi ngivumele ukubona ukuthi iphutha liphutha bese ngahlahla ke omunye umuntu angakabi nayo ihlahla kodwa njengoba sicoxa la ku Black Life angathi mayibuka mhlawumbe la abesethi no mina ake ngishintshe ukwenza mina sengizoxoxa istory sami ngoba sengaya khona njengesipoki sibuye ezulwini sengibuya khona ngiyazi ezulwini kunje kodwa kwathiwa awungiyini buya ngapha i-second chance ke lesengiphila kuyo mina njengamanje ukuthi impilo iyaphambili ngiqwashisa abanye abalandela ngemuva mhlambe sasigoqa baba masibheke abazali ekushiyeni ingane zabo nabantu mhlambe njengesizwe simpeyishola kuyonto esiyiplana sisaphila leyo into ebonakala umuntu engasekho noma ba decide ukuthi lo bahlala noma mncane lo bahlala nobani kuthini okwakho ukuphawula kubazali bephila ingane zabo yisekhona ukuthi baplane ngekusasa lazo ukuthi makuthiwa siyabe mhlawumbe ziyosala noba simbona ngani ukuthi ugude ekugade nezingane ngeke agcine iqeqesha kulezi zinto ezifana nalezi ngiyabonga umbuzo umuntu ngabantu umuntu ngabantu nje into ewumgogodla kube umndeni kepha kuyenzeka kube nezimo njengoba nakimi kwenzeka umndeni kakusiyo ubaba nomama nengane kuphela ubandakanya umalume ubandakanya ihlobo umndeni makunengane esisiwe yabeka ndawo la ibekwe khona kubalekile ukuhlala bacheck ukuthi iphila kanjani ihlezi nobani kanti futhi zikhona indawo ezikhona ezibekiwe na uhulumeni makucaca ukuthi ngempela akekho ongaba nesandla sokubheka umntwana bayibiza nge-children's safety or place of safety khona inhlaka lapho uhulumeni khona nama social worker bezo assess izimo emakhaya ukuthi isimo sikanjani mebebonke kukhona ubungozi obungaba khona bayamthatha umntwana bombeka endaweni ephephile azobuya azohlanganiswa nomndeni ngendlela efanele sekwazi eseqinile ukuba nje mina kwenzeka kalolo hlelo eqaleni ngangizophunyuka kulolu gibelo so imndeni ngakhuthaza ukuthi umntwana lapha ebekwe khona noma ngabe kuthiwa hayi ukuthi ukude kakhulu kodwa nje ngoba uyasebenza umntwana uhlala noma uqinisekisa ukuthi uhlezi ngendlela efanele uxoxe nomntwana ukuthi akuxoxele niphila kanjani usukuma liqala kanjani ngendlula ngixubha amazinyo bese ujwayele ukuhamba kuphi uvakasha kuphi uthunywa kuphi njalo ngicabanga ukuthi lokho kungasilekelela ukwazeka komntwana ukuthi uphila kanjani nokuthi ke onengane noma onesihlobo esibekwe ndawo ayayobheka ukuthi kuphileka kanjani ingane ayiwaqamba manga xoxe nengane uzwe kuyona ukuthi iphila kanjani ngoba lolu fasimbo ulugcwele ingane luphehlwa na ukuthi ingane iphila kanjani lapho isuke ikhona uyadinga umuntu ozoqaqa ngokulekelela umntwana ukuthi umntwana akasusela abeke endane efanele
babami asibonga kakhulu isikhathi sakho nanozosivula nje inkungu siyazi lento ukuthi egcineni kwakho konke wena inkolo ikuthathile yakwembula kulento ebekade kubambe kangaka owayifundiswa uAnti usemncane. Yep. Sibonge isikhathi sakho baba. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga ithuba leni. Babukele Black Live TV emakhaya, ngiyethemba ukuthi niyafunda niyaqeqesheka. Makabe mhlawumbe usekhaya nawe nengane uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ihlale ezandleni ezifudumele mangabe uNkulunkulu ekukhumbula, yenza isiqiniseko sokuthi bonke abantu abama-members efamily yabahlola ukuthi baphila impiloni engathi ingane yakho mayisisele iyaqala iyashintsha iba isidakwa, iyaqala iyashintsha ihlukumeza abantu besifazane, iyaqala iyashintsha iba ngumkhunkuli njengoba isitori sikababa uSizwa nje. Kubalekile ukuthi ukwenze uphenyo olunzulu ngezingane zakho ukuze mhla ungasekho uwazi ukuthi zihleli ezandleni ezifudumele. Le Black Live TV gama lohlelo ke libizwa ukuthi Indoda Ayikhali, sikonyuluka konke nje sikuveza obala khona okufundayo na ukutholayo ozokusiza ukuqeqesha ukuthi impilo yakho iqhubeke phambili. Nisale kahle. Black Live TV.